أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بركات رمضان ما فوق على أنكاس كورين على فشافوا آيات الأحكام سلسلة يعني كوري داني لا كوربيا مي سلسلة هترونا فيلاو كورين على واني آيات الأحكام حكم تكا بلون هوري آيات تك موضوع علموري دكا هوري باي واقعة فن غوتا مي علم كوريرا منغا غوي ادي كيت قرآن تفسير كرومغا گنگولن جه علمي منهج ادي افوغا سورة الفاتحة age ame furtama kit Quran ga sura kamga suratul Fatiha age bay hukum taka begotu alum wahada kam degotu furta wahada kafani bismillahir rahmanir rahim suratul Fatiha age ayatetto nuwata ayate nun to masala ga ilmuringe basfulta algon men eme fahum wahada kafan miri algon men mi silsila wahada kan hamajifa mawdu'a ki namaduga කියවමුග සූරතුල් ෆාතිහා කියවානි අඩොහර කොත්තෝ නොත සිර්රුත්තෝ මි මස්සලාගේ ඉල්මොරින්ගේ බස්ෆුට් අදී වේ ෆුලුන්ගේ දලීල්ත් ලොබදි සිතරි අහුන් අල්ගොන් මවුදුවාගෙන් කුරිදුම් කුරීගාම අල්ගොන් මෙන් මිෆද නසීහතක ඉර්ෂාදතක ඉෂින්ද වගොත් හොස්කුරුමගේ නියමතකි එයි algon men aslu hagigatuga hinu koraha bodu niyumat mane ki duniyege tanawaskama mudala jaha mansiba maqam ga huluri emihunge hayatuge sawis gadiru tereng nasiheten irshaden aduwahalam waguten huskuram visnafiya ba gadirwas hus waguten nonna mane ki ilmi majlisek ga ishinde hew nasiheten irshaden aduwahalumak kama kamfasha huswalagen inumuge wagutek hayatuge tawalu balagen nufenna ekam duniyavi kantattakuga evveskala tartiben neti gadi degadiru tingadiru hataru gadiru coffee mesmatiga eki sallatakuga ete baawar wagutegen heda qur'ane wagutu eba oy vifaritaka eki reewun takuga ete baawar waguten heda qur'ane baawar fursawtan hayatun beli ednam sam hagigatuge visnala fiya hew nasiheten aduwahalan ishinnuma hayatuge ne wagut embima Allah subhanahu wa ta'ala agumana devwafani warabbodu niyumat kama kamfasha darustakuge filawartoge tawal algonum balagen echi algonum hodagen e filawartaka nasihet aduha ishinde no ishinde faharegga recording aduha balala me niyumatte ki asu algonmen fasai mudalun hodene niyumattege e hin ekama shawgariyo gayawun ei waram Allah subhanahu wa ta'ala ge matin handuma kurave ekalaange zikr kurave majlis tawga ishinde tibumuge hinhama jehun tasalli e onna ebbawantakama ekurika adi qiyamat dugawas miskitakan as mihew majlis tawga ole mihun ebbe kanebbe ge shafaatuga ebbe kanebbe ko hoda diyai kontakatto bala ನರಕೆ ಬಣ್ಣನ್ ಜಿಜ್ಜ ಮೇನ ಎತರು ನೆರವೇತು ಆದೇಶಕು ಎ ಗುಳುಮುಗೆ ಸವ ಎ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ನಿಯಮತೆನ್ ಅಸ್ತು ಹಗಿಯತುಗ ಮಿ ನಸೀಹತಕ ಇರ್ಷಾದತಕ ಅಡುವಹ
e wagutu uskurmuge lobi algon me hituga Allah subhanahu wa ta'ala jassawa fawmaki algon amillen hodi chennu enemes e shawgorikan algon me hituga Allah woni labbawa fe warabodaniyo algon me hinu kurabada heyo visnunta heyo baguta ege sobun algon na fahivegen dane adi algon ge hayatu ikhlas sir niyata yak man Allah baraka lab Allah subhanahu wa ta'ala wawduwadigen fawani mihaku eenaage nafsuga timan raskalaange matin haduma ko fiyam timan raskalaange eenaage matin haduma kurbaawsh zikru kurbaawsh adi bayegge terega jamaategge terega timan raskalaange matin eena haduma ko zikru ko finawa eena timan raskalaange matin haduma ko zikru kuri majlisevre ma heyo majlisegga timan raskalaange eenaage matin haduma kurwa zikru kurwa ushi ek maane ki Allah subhanahu wa ta'ala malaikatunge hadiruga ebekalunna angawane mene alaku timan raskalaange matin haduma eba kure qiyamat veri sharafat algono medu duniyege raskalaku timannage nan ehiwahaka bunnyas eena kalege wahaka ehiye ehem bunnyas ufalungo sena hinhutte eena timannage nangati timannage wahaka ehi bas sameke adi bෑවර bayegge terek ehem bima aslu hagiyatuga me heokamge zikru kurave majlis ki ei khassa ko mifad zamanegga wara muhim algom mulazama ko kama kam bashaya bagud uskuranje majlis ge ei fituna ge zamanuga mifad majlis ka hazir ve nasehetan aduwaha miya ku nuni mi oyawartoga damaya ganna ekidi madima heo majlis ka hazir ve heo nasehen aduwaha ekankam iman terikan ituruko iman kamge mahole lobe jifawa miyaku nuni warab ginafara fitunaya fasada ge mugtaka miya gelli halaku gen dana washagen mi fitunataka fasato galgun men diriwule men da adi me ayekuga mifada ekeke fitunatakum saaf ko miha hore tedu mawga horwe namaka ilmu genu kankan daskuru ungenu hama ekani tima deemveriwa hik gun e nufude deenuga saabitwe hunnak deenuga saabitwe horumattaka ekeki fikrutaka oyevorto dememun dairu heyo maguga heyo gotuga saabitu man oyen hama ekani magaki Allah subhanahu wa ta'ala ge tawfiqa ekuga e deen dalilutaka ilmuga aliga daskuru e timanne mi horweni rangalu gotuga kan kashoro me kashor nuwa miha ekige dimademala emburen gos semi fahum nubadi mal semberge miha gos magfredi gada em ilmu ei mi fituna gatawa miha sabit ko dech admi masale ki suratul fatiha namadu ga adhor ko kyuma madon kyuma ga masale ki kuring algon men kewa difa masale gulunguri masale ei suratul fatiha ei bismillahir rahmanir rahim ei suratul fatiha ga ayat tonutanun bismillahir rahmanir rahim adhor ko kyuma madon kyo masale ki kuring algon men geneswa masale gulunguri masale ei bismillahir rahmanir rahim ei suratul fatiha ga ayat tonutanun to nuni mul qur'anu ga ayat to nuni am ei de surat detere fasila ga bawale ayat to e masala ga deke on wahaka ga maccha masale binawa egotum masala ga ilmoring tin ra'y naqul qur'afa emme furtama ra'y ki shafi mazhab ge mashhur shafi mazhab gotuga mashhur fawa ra'y ei suratul fatiha ge kuriga bismillahir rahmanir rahim adohor ko kiyun ei sunne vegen wa kamekkama adihama hemme ege fahuga kiyawa suratul fatiha kiyawarga bismillahir rahmanir rahim adohor ko kiyu ei ebe fulunge puring issege swawa dalilaki suratul fatiha ge ayate gotuga nota bay gotuga kiyewe mirayu naqul kurayfawe
شافعي مذهب كيتورون الصحابة كلون ترين أبو هريرة أدي عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر أدي عبد الله بن الزبير تابي بيكلون ترين سعيد بن جبير الإمام الزهري عطاء مي بيكلون فرابلون بس نقول كريفاوي نسبة كريفاوي وهو أحد قول ابن وهب مالكي مذهب بيفله بيفلاغه ده قولو ترين ده بسفلو ترين بسفلكي مي بسفل ان فرتما كي اي اډورکو کیو نماتو اډورکو کیون اي سنه وگم وا کمک ابي کلون دلیل کی الامام الترمذي رواه قرا حدیث بسفل عبد الله بن عباس کے فرابلو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم دارو النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته نمادوغ كيون اكليك فان فتوني بسم الله الرحمن الرحيم مفدين كيوا بدارو فتوني كيو من رواية جنة فوق أبو عيسى الإمام الترمذي رحمه الله بدالوني هذا حديث ليس إسناده بذلك من حديثك ميغ السند صحكم كدرجة فتة رانغلو سندكم وارد فا رواية النونة إجمانا كي حديث علمه صحكم علمه بيان كرا فشاروت فده سندكم وارد فا رواية النونة مي بسوا حدیث صحیح نونے یام ایک مچ کا دلیل دلالت الزام نکروین مانے کی ایک مچ عمل کروں واجب نوان ادی حدیث ضعیف جکم وار میں دلیل استو کا نون نہ ضعیف حدیث کا عمل کرم کی اون کمنو بیبیکلم فضائل اعمال ترک مانے کی حکم کم کے ترک بیبیکلم ما بڑن حدیث ضعیف نونی ابینن کروا ہم اہم میں انس کے فانو فرع پڑھوں حاكم رواية قرآن فرواية بيكل دليل جنة ويدالوني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويدالوي نبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أدهركو كيوا ويدالواتي تيمان كليك فانو أدو السوي مي أنسك فانو رواية ابن رجب الحمد رحمه الله فاني هذا لا يثبت ويدالوني مي رواية باسمي صح مقول ثابت فاوا رواية النور دنگ بیکلو گنونی قیاس کے بسولن ای سورۃ الفاتحہ کا آیت گت بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلوے کم گا ویما ہم سورۃ الفاتحہ کیوے کم مقام گا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت گت گا کیوے ایما کوری گا مسئلے بیکلو گے ودا قیاس قربانی سورة کا آیت ویما اے سورة کیوے کو مقام کے سورة ایکوگا آڈھور کو کیوا تک آڈھور کو سررون کیوا تک سررون کیوے اے کوری مسئلہ مچنگ بے فلون اے قیاس قرب دیونا رائے کی حنفی مذہب آئی حنبلی مذہب رائے اے بے اکلوں ودالونی انہو لا یجہر بالبسملتی بسم اللہ الرحمن الرحیم آڈھور کو نکیوانک أدهوركو نكيون أديكيت أدهوركو تسن قراءة البسملة سرا في الصلاة السرية والجهرية بدالوني أدهوركو كيوا نماتكا جهرية نماتكاي سرون كيوا نماتوغا بسم الله الرحمن الرحيم سرون كيون سنة وجنبه سرون كيون سنة وجنبه كوريك مذهبكي أدهوركو كيون سنة وجنبه أدهوركو كيوا نماتو ए मिता हनफी मज़हब हंबली मज़हब की आडोर को केवा नमातो गावस सिर्रुम केवा नमातो गस बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुन्ने बेगम वनी सिर्रुम कियो आडोर को कियो में नेत मी बसफुल नकुल कुरन बेफुलों तेरेगा इमाम अल हसन बसरी इमाम الشعبي इब्राहिम النخعي قتادة आदि अल आमश मी ताबी बेकलु ترمذي ودار فاني وعليه العمل عند أكثر أهل العلم علم أهل ورين ترين كينا علم ورين تبوي مرايو كماتيك أي سرّن كيون أي سنة كما ودار ورايو كماتيك علم أهل ورين ترين كينا بيكلون تبوي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم صحابي بيكلون ترين ناي ومن بعدهم من التابعين ايك فهم وداغن التابعي بيكلون ترين بس جينا
ilmu gahluwarin tibbevi mi ra'yu gumatige minhum ege terega Abu Bakr Umar Uthman Ali radhiyallahu anhum atar khalifa mita gennoni e bekanu terega Abu Bakr fana Umar fana Uthman fana Ali fana himani wada gennoy embima ilmu gahluwarin iterein gina bekalun tibbei mi ra'yu gumatige assa bekalunna tabi bekalun iterein ege terega atar khalifa himani wada mi ra'yu gahluwarin dalilaki Anas kefanu farapulung Imam Muslim ekaleefanu sanadun riwayat kurwa fa hadis basfule vidalwe qala sallaytu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam Anas vidalwe timan kaleefanu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge farapuluga yai wa Abi Bakrin Abu Bakr fana wa Umar fana wa Uthman adi Uthman fana ge farapuluga namaz kurevvimu Anas kefanu vidalwe falam asma ahadan minhum yaqra bismillahir rahmanir rahim timan kalekfan aden nasome ege terein evves bekalako bismillahir rahmanir rahim adu harko kiyawa vidaluwat e raskifan go hadise ki sahih muslim ki riwayat हम में अने दलील की मा रवाहु मुस्लिम फी सहीह min hadith आयशा तुफान के फरापुल बा मुस्लिम के फान सनद रिवायत कुरा बसुले विदालु एकवना विदालु कम قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير विदालु النبي صلى الله عليه وسلم नमाज फट्टवनी तकबीरुन्ने अल्लाहु अकबर दिन वल क़िराअतु बिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आदि कियों एकैफान फट्टवनी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मितनुन्ने एम एकमना इवडा गन्नवा එච්චෙක් වාක විදාලවන දැන් මේ කලකොම මේ හදීස් කුරින් ගෙනාරු ස්මිය බානේ ඒ මේ හදීසුන් ඒති සොරිය නුකම විදාලවා බේ ෆුලුන් ගෙන්නවා ඉතිරාදන් ඒ ඉස්තිදලාලන් ඒ මේ මිතාගා එකලෙක් ෆාන කියවුම් ෆට්ටවනි ෆාතිහා සූරතුන්නේ ඒගේ මුරාද මිතාග මනකි එකලෙක් ෆාන කියවුම් ෆට්ටවනි بالحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بس فلك مرادكي كمين سورة الفاتحة أدور كيو نكيو مسألة نونه مس بنيدالو أمان إيه نجى دليله كي تكبير ويدالو مفوق دين نماذج के कियों फट्टवा सूरत الفاتحة कब हम बस मान कुरा ऐ सूरत الفاتحة के नामों के कुत्तुका den kiyawani koche ebuni miyekma alhamdulillah rabbil alamin ne kiyawan ekom e dehen noko de kurin kiyawan onna adi suratul fatiha ge feshe bain me bismillah nu kiyawaka em e gota bes mana koffana medennevi sarahatan e gota hameken ebane nune de ko de befulun e mana se buri kurabwa hame bukhari ya muslim ge riwayat ek e befulun dalil genna vidalwani an anas ibn malik qala sallaytu خلف النبي صلى الله عليه وسلم بدال النبي صلى الله عليه وسلم فابلغا ابو فان فابلغا ادي مر فان عثمان فان فابلغا تمن كذا فان نماذ كربي فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين بيكون كيوم فتوني الحمد لله رب العالمين ميتانون ني كورين سيدي روايه بيتا ام سوريه کو من فنو روايه کی مي روايه کو مسلم گنا فعباره اي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها بسم الله الرحمن الرحيم قراءتك كيوم كوريغا يس أدي فاتوغا بس ذكر نكرب وين एक मींग बदे है कि वर साफ को बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़िराअतु कियोम फेट्टे उनके कुरीगावस फहुगावस कियवा विदालो वाती आडु नीवेक दिन सिड्रुम विदालो नुआकन सॉरी हेनु ए सिड्रुम विदालो वाचन नुंगी वेनत हेनु तेमा अडहर को कियवा विदालो नुआकन मे रफ्सुंग एब सॉरी है को दे हम इमाम अहमद रिवायत कुरा हदीस बस फलन अब्दुल्लाह बिन المعقل غفراب الودالوي أنه قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله ودالوني ابن معقل ذلكلون أي ودالوني تمن نماذ كرم بسم الله الرحمن الرحيم أدهركو كياوا أدو تمنگ بابا أي معقل صحابي أدو يمكن ودالوي أي بني أي ذريفلاوي إياك والحدث في الإسلام تبا
ඉස්ලාම් දිනුගා අලක් කංකම් උෆෙද්දුමු සමාලව රක්කාතරි වශ فإني صليت خلف أبي بكر فهتي من كليك فان نماز كروي أبو بكر فان فابل جاي عمر فان فابل جاي عثمان فان فابل جاي علي فان فابل نماز كروي فكان كل منهم يبتدئ بالحمد لله رب العالمين إن كم بيكالو كسكيوم فتواني الحمد لله رب العالمين ميتنم فتواني ميتن ورس صاف ميريواي أي بسم الله الرحمن الرحيم أدهر کو کیوا විදාලොයි ම ඉන්කාර කරවව කියවම් ෆට්ටවානි මිතනුන්නේ එහෙන් විදාලොයි ම ඒ රිවාය වර සාෆ් බිස්මිල්ලාහ් රහ්මාන් රහීම් අඩහර को කියවා විදාලො නුවා මිතාංග එවෙෆලුන් දලීල් ගෙන්නාෆනේ අබුබකර් ෆානා උමර් ගෆානුගේ ෆරාප්පුලුන් ආදී උස්මාන් ගෆානුගේ ෆරාප් ආදී අලි ගෆානුගේ ෆරාප් හතර ඛලීෆාගේ ෆරාප් තිම්බල රායකි අඩහර को කියවා නමාත්තකුගා සිර්රුම් වියස් আদি අඩහර को කියවිස් අඩහර को වියස් බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් කියොමෙන් නෙක්කව ෆර්දු නමාතෝගා ඒ සිර්රුම් කියා නමාදෙබ්බස් আদি අඩහර को කියවා නමාදෙබස් ෆර්දු නමාදෙග්ගා බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් සිර්රුම් වියස් අඩහර को වියස් කියොමෙන් නෙක් එක්ගොතක්ස් وأما في النافلة سنة نماذجكم قوانا فإن شاء قرأها وإن شاء تركها أين بين النما كيفيس بين نون نما نكيوا دو كليس مسألة එකම් ෆර්දු නමාද විජ්ජාම් සිද්රුම් වියස් ෆාලුක වියස් අඩෝර් කොක් කියව නමාද වියස් සිද්රුම් කියව නමාද සෙබ්බස් කොට කියවමෙන් නැති එයි තිම්මන රායක وبه قال مالك رحمه الله ميما مالك رحمه الله برايك එබේ ෆලුන් දලීලු ගෙන්නවනි කුරින් දෙවන බේෆලුන්ගේ දලීලුත දෙවන රාගේ දලීලුත එකමක එබේ ෆලුන් විදාලවනි මිතාංග حمل نفي القراءة على نفي القراءة السرية والجهرية كوريك رواية توقع النبي صلى الله عليه وسلم كيوم فتواني سورة بسم الحمد لله رب العالمين متنون أبو كرفان عمر كرفان عثمان كرفان علي كرفان فهبلوك نماذ كروي إبيكلون كيوم فتواني الحمد لله رب العالمين متنون بسفلوك مان إبيفلوك إنغواني أدوهركو بيس سيدروبيس كيوا بدارو نواك أي مان سين كروي إنو أي سيدروبو أكنو دكوا එබේකුලුන් කියා විදාලවල මිතරුම් ෆෂාන්නේ විදාලේ මාන කුරේන උන්තෝ සිද්දුමස් නුකියාකම්ස් එහෙම එබේෆලුන් දලීල් නංගොඩ හැම ඒ දලීල් තකුන් එහෙ නමස් විදාලවනි ඒ සිද්දුම් බෙස් ෆාලකොබස් කියෝමෙක් නෙක් මස්සලග රාජෝ කො බෙලවරයකි දේවනරාය ඒ දේවනරයකි අඩහර කො කියවා නමාතෝගස් සිද්දුම් කියවා නමාතෝගස් බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් කියෝන් සුන්නේ ගොතකි සිද්දුම් කම बोनेवेराव एक मच्च दलील त सहायफा वर्गो देफावनी अदि अस्साबे करुन तेरें गिने बे करुन तिबराय अदि उमर अदि हतर खलीफा फरापल वार देफावा राय की एराय तेम्बि मसला अलगोन में मसला एको बलालीमा अलगोन फेन्नाने मसले की खिलाफ है मसले अदि खिलाफ तंगुल तनवस्कों वे मसले कोंपेलिवे तनवहे मिदन्नवा बहुगे माने की इर रायक खंडावट्टालेवि दिन अने रायक अमल कोरा मीहा सुन्नतुम बेरो बिदो वेरिवे एहिं मानकोरे वरब्बुरे तनवस्कों वे रायक एहिं बेगिन इल्मोरिन विदाल शेख अल्बा रहिमहुल्लाह इब्न उसैमी रहिमहुल्लाह बोर गेन्नवा बइन हालत होगा बाय फहर मिया को अदि अडु एवर कियोम बसई मस्से नो गेन मस असलु ए रायुग मच्चक दाइमी को तबाव दाइमी को मिदने आम्मु को एगोतेक नमाज कुरु ओन्नन रंगल गोतेकी सिद्रु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कियोक अदि मिहक मिसालक फारग बारंग एन कियवा यस ए मसले नो को खास देगाव मसले बोड में नफा को बेनु मडी मसले की अलग में माले को दे रकम में रहने फसे पे मसले ए आगमन मजलिस तो गेशिंद कियवा दसको मीहुम मिकाल रायु तक खिलाफ तक कोमस्वर का अहुल वरिवे इमाम मिहा बारंग अदि कियवी से सिरुम के से मबड मसले को नो हिसाब आगमन तेरे गो सुदेन में सादिस अतोल तेरे बे दरशु का वरा हसास मसले का मसले माने की
imam miha sidrun kiwafiya miskitu faba hisab sebade nuniya miskitere ke talafola hisab sebade nuniya adoro kiwafiya maneka anbeko masse sagumne by far arsh diyama council takum barak gina by far ebore mikar shakwata kofami miskitere mikar kantete ba hingai ekom awon abode system vi mi ilmi goto miti enguni ma mi kankan e onnam vi minbarabara macca kankan nogendi maneki imamaku kiyofana misalaka barabis eenaya e ilmu hisaba nudati muniyam eena megitere makirayin ikhtiyar ko fahuri difare gene kiyofana inna sagon meg irshad ki nasihat ki sunnek godaki sirrun kiyume ehna mes eena adi barak kiyevis algon men eena faatu ko namadu noko e khiyal tafaatu goskenwa adi amudun sirrun kiyewa mi vejjiya me em ragol goy enut emme ragaloge sirrun kiyom den befulum vidalo etimanna menaka nive kiyawade bay imam suratul fatiha fasharu gebbesaro kiyawade nive sirrun kiyawa icche kiyawade nividana farek en asmiga emme ragalu bay far wagotigi bay befulum bismillahir rahmanir rahim masala ka war bodak samalu tibboni imam mihama devana rakotangama teduwa allah akbar kiya feshima eba hive yagin edetere kiya fen nonnane wagut kode emma mi fahatu atibe miskin gufada khilaf taka ihsas taka imam me riaya kurma ki wara boy mukamai sirrun bismillahir rahmanir rahim kyun erun algomenna e kan hasile fo onnani nukiya kama gamasnuwan enut em khilaf algom ahulari wara muhim den mi masala algomen ane wahadaka nimmal okula gon hiwani ama zikr kollu muhim kannege den algon men sunnatuga warida fa gota bar aluma ekuga faharegga rashegga tanegga fitune adawat terikame mikara massalega ufedijjekamuga wanama ifadalate ekan ogga bayan koddinuma ekuga mistakunda ekanka engi faaluwa bayan banden mihegu den eguma foga avas chadul kurami kuraf kuffan ehna mestanuga halata riya kurma ekanka bayan koddevijjek en kashor wanden adhor ko bismillahir rahmanir rahim kikam ga vinames ei masale nu sheikh alba rahimahullah me tamamul minna ga sayfi go sunna ga ta'liq ga vidala fawni mifada halato bismillahir rahmanir rahim masale wahatak vidala fawni mifada halatek ga mistakun ga hit ta'lif kurum gotun adhor ko adi fahare ga kevis ei maqsad hasil kurmatta ka masale nune ibn husayn rahimahullah egota vidala fawe e ifada halatek ga e khilaf riya kurida kamehna mes sonnek rangol gotaki ek maccha algum me mihun ahulwari kuranje adi bar walanje adi ekute algum timenje em rangol gotaki suratul fatiha kiyawaru bismillahir rahmanir rahim sirrun kiyun ei rangol gotki em ya sam algum filaw nimalani ilat kure madamare suratul fatiha ge makama materikan adi suratul fatiha namaduga kiyumuga gottaka abeka algum bahadakkani imamiyak fatu kiyawanto no kiyawanto kongrepto kiyawani sidrunna madunna hurta faate ko bat neharo ecce sidrun kiyo mana kena kiyewum ekamako adu harnu kuro sidrun kiyo mana ki hita kiyalu men enunt algon men misakan ruku as sajida ge zikurta sidrun mi kiyawani enu befar kaare me adu swida befar enu ehma sidrun kiyawache faharek ga mi mayko men kaare gunna adu swida mihek එක මේන අඩහර කොන නෝ කියනවා මානිගේ සූරතුල් ෆාතිහා ඒ කියවා අඩු බාරමුණුගේ නෝන ඒ කියවනේ දැන් සිරුම් කියවාච අනක නීවස් දම් එනු එක කියවු මේක නෝ කියු qirat හිතන් ගරෝ මෙන්නෝ සාබත රබ්බනා ශුක්‍රියා ජසාකුමුල්ලාහ් ඛෛර් අස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහ්